E nora kei te whakahaere kaupapa harare te whare pupuri taonga o te ope taua Moana mā ngā tamariki tokomaha. Me te aha, he nui ngā mahi me ngā wheako hou ko whakaritea e whanake ake ai te mātauranga o aua tamariki rā. Koinei te hihia o ngā tamariki kia pake ki rātou. I want to be one of the Navy guys who flies around in the helicopter. Koira te take e kaha taitai mai ana te tokomaha tamariki I ēnei hararei ki te mahi ngā kaupapa ako tuatahi o te whare pupuri taonga nei. We've put proper educational programs in place and every school holidays now we're able to have the children here, as you can see today, enjoying and making different things that they get to take home. Kua neke atu I te whiturau ngā tamariki I ēnei hararei, kua taitai mai ki te mahi ngā kaupapa ako nei. Engari ko ngā akoranga o roto, te mea nui ki ngā kai whakahaere. They don't realise they're having such a great time, an educational program, but at the same time they're learning about our Navy history. E harai ngā mahi ako anake e tō mai ana I te hunga ririki. Koenei taputapu hitoria o te ope taua Moana e whakarata ana I ngā tamariki ki tēnei whare pupuri taonga. Hei tā ngā kai whakahaere, haere ake nei, ka piki haere, ka eke hoki ngā nama ki era e wawatahia nei. Ko tahirau toru tekau mano tāngata te whainga matua mo tēnei tau, e rua mano noiho kei te toi kia eke ki tērā rahi. Ahakoa te tata mai o te tauhau, kei te whakapono rātou ka eke a tērā nama. We are only closed Christmas Day and Boxing Day, so yesterday we were open for business again and we had nearly 750 people here yesterday. Engari ko te mea nui ki ngā tamariki, he wāhi pai tēnei e whakatinana ai rātou I o rātou moemoe a mo apōpō. I'm Captain Sam from the Wall, New Zealand Navy. Te he mara rau hihi, te karere.